Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Minta kasngi ka arpu waitrik ubenai kelal lingkot arajar arpu ar. Kabadairu kasngi rakhi ya ke jingdap san posnem jong ke jelami galia. Nagaliang jong ke seng henyotrep Integrated Territorial Organization Joai area. Hapo ke jingilam jong Presiden uba Hasar Youth Hubru. Baru General Secretary uba Hisami Yo Susngi. Kila hiar kenra kendit. Ya ki office traikam ki bala peli ha ke jing rakhi dap snem jong ke jela. Wad hadin baka sorkan kala depen bena. Daka sngi syuti ha ke jela barok kawai. Daka jing tuklar jong ka seng ki bor penyai jong kini ki office traikam kila khangker dep no da ka baya snok tilang bat ka seng jing snok tilang ko sarkar ya ini jing kheda sampau sunam ngani ka golden jubilee the one le ya ka surprise checking po ka joy town the chairman le wa em ki office ki wa le kala wa cha yung ga jing ke sampau sunam yung July ini, the one ini, the inspection ini, the surprise checking, the pakam ini, dan ibin le kalau ada kelas yang ini tetap olasan house nama tu, tangwa milen atau apa, pulsang ki kamera ki jam, nang bon mahal tinggi lah, the kata le katakan kejengya di yang di long chua yang ini kiri le yo yang ya hill state yang ini tekan kamu ya uti ini kalau perang uti ini di ile yo bon identiti le jadi dan benang bahas sorry yang design sorry kamu yo kiri ya uti ini dan next kamu to ini sekemat lah hewan diwa to di sini diwa engkam diwa apa state hawa engkam di siap sini kaya berkawai ini wan minum nikmat yang stadium ini dengan sekarang wa kiwina itu mau tilang ki nang yo ini dengan bahaya stadium ini.